Усе яны за час вучобы праявілі сябе ў вучэбна-даследчай, спартыўнай, грамадскай і культурна-творчай дзейнасці. Многія прызёры міжвузаўскіх алімпіяд і стыпендыяты спецыяльнага фонду прэзідэнта. Іх імёны ў рэспубліканскім банку даных адоранай моладзі і ў перспектыўным кадравым рэзерве брэсцкага аблвыканкама. Маладыя спецыялісты, у чыіх руках будучыня краіны, лепшыя студэнты Баранавіцкага універсітэта развіталіся з альма-матер. С одной стороны, как бы грустный праздник, потому что мы расстаемся. Но с другой стороны, мы рады тем, что большую армию специалистов, которые крайне необходимы для успешного развития нашей прекрасной страны Республики Беларусь, пополнят выпускники Баранского государственного университета. Я полагаю, что это те люди, вернее, сформировали в них такой уровень знаний, такое мировоззрение и отношение к тому участку работы, куда они придут, на самом высоком уровне, и нам не стыдно будет за них. Сумно расставаться с родным университетом и для самих выпускников. Все, что происходило со мной в студенческой жизни, отпечатается у меня в сознании глубоко внутри, и этот университет, этот город стал действительно родным для меня. Очень благодарна нашему университету за тот опыт, жизненный опыт, за то, что в этих стенах мы получили и знания, и саморазвитие. Спасибо большое педагогам, потому что без них бы мы не стали настоящими специалистами. Не хочется заканчивать университет, ну что ж поделать, приходится. Возможно, в скором будущем поступлю в магистратуру для дальнейшего продолжения учебы именно здесь. Вучэбная і навуковая, грамадская, культурна-творчая і спартыўная дзейнасць. Узнагароды за дасягненні ў кожнай з гэтых намінацый знайшлі сваіх герояў. Атрымалі ўзнагароды і пераможцы рэспубліканскага фестывалю конкурсу мастацкай творчасці студэнтаў «Арт-вакацыі-2016». З яго прадстаўнікі БАРДУ прывезлі 22 дыпломы. У сваю чаргу універсітэт стварыў для іх умовы для развіцця. И мы им говорим, не прощайте, а говорим до свидания. И рады всегда будем их видеть в стенах нашего университета. Хутка яны прыступяць да працы і атрыманыя веды будуць выкарыстоўваць на практыцы, але іх імёны назаўсёды ў гісторыі універсітэта, у ганаровай кнізе выпускнікоў, якая вядзецца з 2009 года і з'яўляецца своеасаблівым універсітэцкім летапісам. Усяго ў гэтым годзе Баранавіцкі універсітэт пакідаюць каля 1800 выпускнікоў. Ольга Гутоўская, Людмила Салзна, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».